पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावान शाबान छ बाकियन रेतन पेठन तीचा फजीलत यीचा मीन फजीलत बाकियन अंबियाहन पेठन छ। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذ كان زن ماهی شابان ینوول چه ماهی شابانک فضیلت ماهی شابانک اعمال اسنشن مد نظر چه که ات چه واریاہ زیاد فضیلت شابان کس فضیلت اس خاطر چه اسنشن یه کت کافی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه ونان شابان چه میون ریت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه ونان شابان چه ییزا فضیلت ییزا می باقیان انبیاءن پر فضیلت چه اتھے کن چه شابانس باقیان رتن پٹن فضیلت. چه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم سند حدیث یتنسن ییزا فضیلت بیان گژھِ اتنسن رود نوین بیاخ اخ جدا فضیلت کہین تن یوس از بیان ہیکا کٔرِتھ. ولی اعمال شابان یم چھ واریاہ زیادٕ اعمال شابان یم اس شابانس مز پزن انجام دینی تم کامہ یم اس شابانس مز حتمن پزن کرنہِ یم کامہ أکِس انسانس پاک بناون صاف بناون تم کامہ چھ واریاہ زیادٕ یمو مز گۄڈنِچ کٲم چھ ونان روزٕ تھاوُن. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما حتمن دٔرِو یتھ مز روز تہٕ تم روزٕ رلٲوِو کتھ سۭتۍ بٕتھِ ماہ رمضانس سۭتۍ کیازِ پیغمبر اوس خود یہ کٲم انجام دِوان ماہ شابانس مز اوس روزٕ تھاوان امہِ پتن اوس یہ رلاوان بٕتھِ ماہ رمضانس سۭتۍ. امام صادق علیہ السلام چھ ونان 7 لٹہِ پٔرِو کیا یہ ذکر استغفر الله واسأله التوبة. ذکر ترٛیِم چیٖز چھُ اسہِ نِش فرماوان یہ ذکر تہِ پٔرِو 7 لٹہِ کیازِ استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. کیازِ یُس انسان یتھ ذکر 7 لٹہِ پرِ یہ استغفار 7 لٹہِ کرِ گویا باقین رٮ۪تن منٛز کوٚرُن 7,000 لٹہِ یتھ رٮ۪تس منٛز 7 لٹہِ باقین رٮ۪تن منٛز 7,000 لٹہِ برابر چھُ اتھ ثواب میلان. ژوٗرِم چیٖز چھُ اسہِ نِش صدقہٕ دیُن یتھ رٮ۪تس منٛز اگر صدقہٕ دِنس واریاہ زیادٕ ثواب چھِ ولی ماہی شابانس منٛز چھِ ونان اتھ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ثواب. امام صادق علیہ السلام چھُ اتھ متعلق فرماوان کہ یُس شخص یتھ ماہی شابانس منٛز صدقہٕ دِیہِ خدا ون کریم چھُ أمۍ سٕنٛدِس اتھ صدقس پرورش کران خدا ون کریم چھُ أمۍ سُنٛد یہِ صدقہٕ پالان یعنی کِتھ کٔنٮ۪تھ اگر اکھ اوٗنٹ بچہِ زٮ۪وان چھُ یُتھُے أمِس أسۍ پرورش کران چھِ یہِ چھُ بوٚڑ گژھان یِتھے کٔنٮ۪تھ چھُ أمِس انسان سُنٛد یہِ صدقہٕ خدا ون کریم چھُ اتھ پرورش کران اگر یہِ یوٗتاہ پیوٗنت آسہِ ہا خدا ون چھُ اتھ پرورش کران یہِ چھُ بوٚڑ گژھان تہٕ ٲخرس منٛز چھُ خدا ون کریم معاشرس منٛز أمِس یہِ واپس یہِ صدقہٕ عطا کران مگر سُہ صدقہٕ نہٕ کینٛہہ یُس أمۍ دیُتمُت آسہِ بلکہِ سُہ صدقہٕ یُس معاشرس تامتھ خۄدایَن یتھ پرورش کٔرمٕژ آسہِ سُہ یوٗتاہ بنیومُت آسہِ سُہ چھُ پروردگار أمِس عطا کران. پوٗژِم چیٖز چھُ محمد و آل محمدن پٮ۪ٹھ صلوات سوزنس چھُ واریاہ زیادٕ ثواب یتھ منٛز. شیٚیِم چیٖز چھُ پوٗرٕ ماہس منٛز پوٗرٕ رٮ۪تس منٛز أکیاہ یہِ ذِکر پرٕنۍ لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتھ متعلق فرماوان یُس انسان یہ ذکر پرِ اتھ ماہ مبارک شعبانس منٛز پگاہ یُتھُے روزِ محشر واتہِ یُتھُے یہِ قبرِ منٛز تھوٚد یی تُلنہٕ یہِ آسہِ تِتھ کٔنٮ۪تھ تابان یہِ آسہِ تِتھ کٔنٮ۪تھ چمکان زن آسہِ 14ہِم زوٗن چمکان. تہٕ امہِ پتن بیٛاکھ اکھ کٲم سٔتِم کٲم یُس زن وننہٕ چھِ یِوان 2 رکعت نماز پرٛٮ۪تھ برٛٮ۪سوارِ دۄہ پرنہِ یتھ منٛز أکِس انسانس سورہ حمد پتن 7 لٹہِ پرُن سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد تہٕ ییٚمہِ پتن نماز یُتھُے 2 رکعت تمام کرِ امہِ پتن چھُس 7 صلوات سوزنہِ محمد و آل محمدن پٮ۪ٹھ. امیر المؤمنین علیہ السلام اتھ متعلق فرماوان یُس شخص یہِ کٲم انجام دِیہِ أمۍ سٕنٛدۍ تمام حاجات چاہے حاجات دیٖنی ٲسنس چاہے حاجات دُنیاوی ٲسنس خدا ونہِ کریم کرٮ۪س تِم قبوٗل. تہٕ بیٛاکھ اکھ چھُ صلوات شعبانیہ یۄس اسہِ مفاتیح الجنان یا کانٛہہ تہِ دُعا ہٕنٛز کِتاب آسہِ تتھ منٛز میلہِ انشاءاللہ توکُن کرو رجوع تہٕ یِم کامہِ یِم زن اتھ منٛز شعبانس منٛز یِمن تاکیٖد کرنہٕ چھِ آمٕژ یِم کرو انشاءاللہ بجا انشاءاللہ مؤمنن منٛز گژھو شریٖک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.